sefofane a se SETSWANA International go tla tswalwa mo sebakeng sa kgwedi tse thataro fa Maxine Egner wa DMSS Gators Swimming Club a fenya lebelo la 400 meters individual medley freestyle la bomme mo metshamekong ya BOTSWANA Swimming Sport Championships. Nte ke go dumedisa motho ke go amogele mo dikgang tsa BTV News na ke bidiwa Reginald Richardson. Modulasetilo wa lekgotla la SADC bile le tautona wa lefatshe la Zimbabwe re Emmerson Mnangagwa o solofetse go goroga mo letsatsi jeno se e tla bo e le loeto la gagwe la ntlha la go etela ofisi kgolo ya SADC fa e sale a fiwa boeteledipele jwa lekgotla leo kwa phuthegong ya bo 44 ya baeteledipele ba mafatshe a SADC ka Phatwe ko Harare. Jaaka e le tlwaelo modulasetilo wa SADC o solofetse go buisa baeteledipele le bodiredi kwa diofising tseo. Tsholofelo ke gore mo loetong le modulasetilo le tautona advocate Dumaboko barolelwe semmuso dikago tsa ofisi kgolo ya SADC mo boemong jwa baeteledipele ba mafatshe a maloko. Botautona ka bobedi ba tla simolodisa semmuso ditlhabololo tsa SADC Standby Force Regional Logistics Depot kana RLD le le tla thusang mafatshe a go ithulaganya le go ipaakanyetsa ditiro tsa go tsisa kagiso le tokafatso itshireletso mo kgaolong kwa motseng wa Rasesa. Ditlhabololo tseo di solofetse go dirisiwa e le mabelo a didirisiwa tsa sesole. Di solofetse gape go thusa SADC go lwantsha dikgwetlho di tshwana tsa itshireletso jaaka dikgotlhang, dibetso tsa tlholego le tse dingwe fela tse di ka tlhagogang mo kgaolong. Badumedi tota baemedi ba mafatshe a sele mono BOSUPA ga mmogo le mookamedi wa ofisi ya puso ya the Vatican ba ipegile kwa ga tautona advocate Dumaboko go godisa botsalano le tirisano le mafatshe mo mererong e akaretsa meepo maranyane botsogo le tse dingwe lefatshe la BOTSWANA le itlamile go tlisa thulaganyo ya go dirisana le mafatshe a sele go nonosa tlhabologo ya lone a re utlwe utshedileng kabetse. Go nonotsha le go godisa thulaganyo ya tirisano ya lefatshe la BOTSWANA le mafatshe a sele ke nngwe ya tse tautona advocate Dumaboko a di ipeileng pele mo maitamong a puso ya gagwe e le se a senang go tseng kgwedi e hitileng kwa tekodiseng ya botsogo jwa setšhaba. Mafatshe a tsalanang le la BOTSWANA a akaretsa Namibia, Switzerland, Finland le Algeria. Ke mangwe a tsamaelana le la BOTSWANA mo maitamong a one ya dithabololo. Lefatshe la Namibia hela jaaka la BOTSWANA le ne la itirela ditso kwa dithophong tse di sa tswang go wela ka go thopa e le la ntlha tautona wa mme seo se itetswe le go ke lefatshe la BOTSWANA. We appreciate the appointment which cements our long-standing relations and brotherly, sisterly, neighborly affinities, which we will deepen going forward. We congratulate the Republic of Namibia on the recent elections that you held. We applaud the outcome which resulted in the appointment of the first ever female president in the Republic of Namibia. We draw inspiration from this and we trust that it will inspire the rest of the African continent as well. Mafatshe a Namibia le Switzerland a eletsa go atolosa tirisano mo mererong e ta godisang maitamo a go thama ditiro le go netefatsa seabe sa mahama o ikemetseng mo go gogeng tlhabologo ya batho le itsholelo. Very core and very important is our peaceful coexistence. That is what will give birth, to the development that we are aspiring as countries. To the private sector that is quite active in this region, the Swiss companies, we hope to be capable to introduce more companies to your market and creating jobs if this is possible. Go tshegetsa maitamo a semolao le tsamaiso puso ga mmogo le ka bakanyo ya itsholelo ke dingwe tse lefatshe leno le la Finland le Algeria a lemogang seabe sa tirisano mo go one. Sustainable smart mining. I already had on Tuesday morning a meeting with the Chamber of Mining in Botswana with the Finnish companies. We had the brainstorming how we could do something closer in that field. Botswana counts a lot for Algeria, especially to defend the oppressed people.
oppressed people like Western Sahara, Palestine. So we remain always together. lehatshe leno le thagoletse tsela mosepele wa go thabologa mo go pharologano e le ga se nnela ruri ke ka moo maitamo a lone a dithabololo a lemoga seabe se lehatshe le tshwanetse la nna le sone mo mererong ya thabologo ya mahatshe a sele. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. re tswele ka kgang ya tirisano le ya lefatshe la Botswana le mafatshe a mangwe baemedi ba mafatshe a South Sudan, Germany le Ukraine mo Botswana le bone ba ne ba ipega ko ofising ya ga Tona Boko. Mafatshe a Botswana le South Sudan a godisitse botsalano le tirisano mmogo ya one mo dintlheng tse di farologaneng tse lefatshe la South Sudan le di itumeletseng. Tona Boko ka ile fa eletsa gore mafatshe a tolose tirisano mmogo mo mererong ya tsa temothuo ka ibile lefatshe leno le na le bokgoni jwa go dira melemo ya leruo fa la South Sudan le na le dipalopalo tsa leruo ebile le dira sentle mo temothuong. Lefatshe la Germany kana tota moemedi wa lefatshe la Germany ene o na kgola la Botswana mo katlegong ya ditlhopho le puso e ntšha mme ebile a kaya fa a tla ema la Botswana nokeng le go dirisana le lone mo mererong ya tsa papadi le peeletso. Lefatshe la Botswana le ne gape la kaya fa le eletsa go godisa le go nonotsha tirisano mmogo le la Ukraine ebile le dumela fa le ka ithuta go le gontsi mo go lone ka le dira bontle mo go tsa temo. We are looking forward for the stability of the country, and rest assured, Botswana is #1 in our list because you are the country that recognized South Sudan right from independence, and you gave us visa-free to enter Botswana from day one for independence. So we cherish that relation today, and we won't take it for granted. Germany stands ready indeed to cooperate with you and your government and to support you wherever you decide that you need us. And I'm also preparing, I hope that will be sooner rather than later, a trip of German companies coming to Botswana next year. We are working with our Chamber of Commerce. Our strong part is IT. Our strong part is education, and this is what we also plan to bring to the people of Botswana, teach them, starting with teachers, starting with state officials, provide them the solutions that we already applied in Ukraine and proved their efficiency. Tona Boko o ne gape a kopana le mookamedi wa ofisi ya the Vatican yo nileng gare ga baemedi ba ferang bobedi ba ba neng ba ipegile kwa ofising ya gagwe. Mo puisanong ya gagwe le Tona Boko, Archbishop Henrik Yagodzinski o fetisitse molaetsa wa madume mo go tsweng kwa ofising kgolo ya Vatican a ka ya fa keletso e le go tsweledisa tirisano mmogo e tswang go lowe le ba the Vatican. Kereke ya Roma e ikadile lefatshe ka bophara mme dipatlisiso di supa fa e na le baphuthegi ba ka tshwara 1.39 billion go ya kwa borwa le kwa botsheka jwa lefatshe. I am so happy that I could transmit to you the greetings and blessing of Pope Francis, and also to once again to express our friendship and good collaboration which related policy with the Republic of Botswana, and also wish you all the best in the beginning of your high office. Bontlhabongwe jwa tsela e kgolo e yang kwa maemelong a difofane a SETSWANA International bo tla tswalwa mo go simolola gompieno mme tla wediwa morago ga dikgwedi tse 6 mogolwane wa Special Economic Zone Authority re go ba one Masike a re seo ke bontlha jwa ditiro tse ba di dirang kwa lefelong le le fapegileng kwa maemelong a difofane mo Gaborone kgotsa Airport City Special Economic Zone. Go ka ile fa thulaganyo eo e ne ya simolola ke puso e fitileng go dira lefelo le le tla dirisiwang ke madirelo a farologaneng go tswa mo mogameng jaaka ya diteemane difofane melemo le tse dingwe. The project that we are actually pursuing at the moment is completing in July 2025. So we are about 7 months away from completion. We are currently sitting at around 57% completion status.
And what exactly are we doing, or when we talk about land services, we are putting in service access roads, we are putting in electricity, we are putting in water, we are putting in sewerage, and other associated infrastructure needs, such as telecommunication services and the like. So that's where we are. But we are following what we call a master plan. A master plan, it's a document which is normally prepared in a development process so that it can be able to coordinate and assist the developer to have a coordinated development approach. So, as I indicated earlier, that we are putting in roads. The existing airport route, which is taking you to the main SETSWANA International Airport, is going to be disturbed. The part of it is actually sitting on top of the plots which we are actually servicing. So we have to take out that portion out completely. We are going to divert traffic from the main airport road and channel it through the special economic zone. Re tswelele motho wetso balemi ba maungo le merogo ba gwetlha puso gore fa e tsaya tshwetso ya go bulela theko ya merogo le maungo go tswa ko mafatsheng a sele seo se dirwe ka go setswe morago dikitso tse di ka fang bokaedi tebang le seemo sa theko le thekiso ya merogo le maungo mono gae modulasetiri wa Farmers United Limited re Ratsela Molefe a re go ntse go na le matshwenyego mangwe mo mogameng o mme go le botlhokwa gore bereka mmogo le puso go ka tla ka ditharabololo a re utlwa mojadi mokibelo. Company ya Farmers United Limited e itemile go bereka mmogo le puso go rarabolla matshwenyego a mo mogameng wa maungo le merogo mo godimo hamo le ha ba amogela mogopolo wa go bulela theko ya merogo le maungo go tswa konte ga lehatshe leno ba gwetha gore go tshwanetse ga nna le dikitso tse di tsepameng tse di tla nna bokaedi teba le seemo sa theko le thekiso ya merogo le maungo mono gae. Sometimes we are able to talk things that we can't substantiate in terms of data. And this is something that we have acknowledged. Re lemogile gore mo nako e kwa morago re ntse re sa dire go lekane teba le dikitso tse di maleba tse di ka re thusang go itse seemo sa mmaraka wa merogo le maungo mono gae. Se ke ka se tlhalosang ke gore go na le bokgoni jo bontsi mo baleming ba rona mono gae. Coordination. Yes, there are inefficiencies, but these inefficiencies also di dirwa ke go paledisiwa ke gore batswana ba kgone. Modulasetiri wa Farmers United Limited re Molefe o tlhalositse ga go tshwanetse ga nna le melao e nonogile mo go tsamaiseng mohama o. So se se tona thata is centered around the policy. It's centered around a policy pertaining to the horticulture. Se kgoreletsi se se tona ke gore ga re na molao o tsamaiseng mohama wa temo ya maungo le merogo mono gae. Molao ke one bokaedi jwa se se tlhokwang ke mohama o go akaretsa tlhwatlhwa le boleng jwa merogo le maungo ga mmogo le mmaraka wa tsone. Lehatshe la Botswana le tshwanetse la nna le molao o tsepameng o tsamaisang mohama o. Good agricultural practice. Botswana time has come to have what we call a localized GAP, a localized good agricultural practice. Re Molefe o gateletsa gape mo dikganyeng tsa konokono di akaretsa boleng le ditlhwatlhwa tsa merogo le maungo e ba e rekisetsang bajibareki ba bone. We have seen it, we have cried. Re itse re le balemi gore bajibareki ba lela ka ditlhwatlhwa tse di go godimo tsa merogo le maungo. Se se raya gore re le balemi re tshwanetse ra thomamisa gore re rekisa merogo le maungo e boleng jo bo go godimo ka tlhwatlhwa e amogelesegang. The price is affordable. Re Molefe a re company ya bone e ikaelela go simolodisa lenaneo le le tla thusang gore balemi ba merogo le maungo ba kopane mo lehelo le le lengwe go rekisa dithoto tsa bone mo thogo go bajibareking ba bone. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Phakalane. Bana le bogole ba kopa puso le dikgwebo tse di ikemetseng go ba akaretsa mo itsholelong ka go ba thapa ka dipalo tse di kwa godimo le go ba fa ditiro tsa setšhaba fa ba bua kwa letsatsing la go ipelela bana le bogole le le segetsweng fa thoko ke lekgotla la ditšhaba
ba ka ile fa bana le bokgoni ebile bana le tshwanelo ya go akwala meamuso ya lefatshe leno jaaka botlhe Bethany Mandu. Bana le bogole ka go harologana go ralala lehatshe leno ba kopane mo Francistown go tla go bua ka dikgang tse di ba amang jaaka letsatsi le thomilwe semmuso ke lekgotla la ditšhaba ka ngwaga wa 1992 bana le bogole ba re ditshwanelo tsa bone boleng jwa botsogo le tsholelo ya bone di tshwanetse tsa tsewa tsia. Mme challenge ye re nang le yone re le bana le bogole go tla mo dikgwebong tha ile gore bangwe ba rona ba na le di-company ga re setse re tsameletse mo mananeong kampo re tsameletse mo di-tendereng ithalang ka re ga re fenye ka mabaka a leng gore ga re itse re ka goreng. What does an inclusive future look like? Gone mme e sa go ya keretsang bote ke entseng jang ke batla go tlhalosa gore ke sa go ya keretsang bana le bogole go akola thuto ditiro le ditlamelo tsa botsogo tsa boleng. Employment and healthcare. Ba Botswana Council for Disabled ba patalagane le ba United Nations Democracy Fund ba mo letsholong la go ruta le go bereka le makalana a puso at district level in 10 districts. Ebile re tsere di district tse le gore ditlamelo ga di yo go thelele teng. We are going to be working intensively with these districts for the next 2 years. Gore re kgaogana le bone kampo re boela morago di komiti tsa bana le bogole mo dikgaolong tseo di be di tshela. Mothusa tona wa ofisi ya Gautona mme Maipilo mo Phuthing a re dikgang tsa bana le bogole di gaufi le pelo ya gagwe ka jalo go tla nna mothofo go ba tlamela. We want to now raise up and groom persons or people living or different. Re batla go rutuntsha bana le bogole go nna baeteledipele ba kamoso gore ba kgone go nna le lentswe mo ditshwetsong tse di ba amang. Each and every single decision-making position and sphere in this country. This year, we are commemorating this when Botswana had just approved. Pilela letsatsi la monongwaga puso e sena go dira molao o sireletsang ditshwanelo tsa bana le bogole wa ngwaga wa 2024. Yes, to active participation of persons with disabilities in our different sectors of the economy. Mohama o ikemetseng ka nosi o akaretsa company ya BOTSWANA ba tlhalosa fa ba gatetse pele go akaretsa bana le bogole mo ditirong. Re ipetse gore ka ngwaga wa 2028 workforce ya rona e be na le 4.5% of differently abled persons. Simolola ka 2022 ko bana le bogole ba neng ba le 29 gompieno jaaka re bua bana le bogole ko BOTSWANA ba 122. Se ke mosepele o e leng gore re santse re o tsamaya ga re a felela gonefa. Letsatsi la monongwaga le ne le ipelela ka sethogo se se reng go godisa le go tlotlomatsa boeteledipele jwa bana le bogole mo mererong e e akaretsang bothe go aga isago ya sennela ruri. Bethany Mandu, BTV News, Francistown. A re tshware go ne go motho wetso mme anong re ye go tshameka etq. Tsatsi ke la Labotlhano Sedimonthole a le 13 ngwaga e le wa 2024 motho etso madume dumela re gatoga fa ya pele gatileng teng ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo mme tsone tsa re metshameko ya beke ya bosupa ya ligi ya First Division ya Kakwano Borwa e simolola phirimaneng eno jaaka setlhopha sa Johnny Youngsters sa amogela sa St Diamonds kwa lebaleng la Galaxy kwa toropong ya Jwaneng. Go tsena mo nakong eno setlhopha sa Johnny Youngsters se mo maemong a borataro se kwadisitse phenyo tse pedi maleka a le mabedi le tatlhegelo tse pedi go kokoanya dintlha di roba bobedi banna ba kwa go kontsi St Diamonds ka fa lethakoring le lengwe ba mo maemong a boroba bobedi ka dintlha tse supa go tswa mo phenyong tse pedi maleka a le mangwe le tatlhegelo tse tharo motshameko o ka nako ya botlhano mo maitsiboeng.
Batshameki ba Afrika Borwa Tamika Van Es le Wandin Brown ke bone ba fenye ba kgaisano ya motshameko wa table tennis ya Commonwealth Youth Under 13 Championships morago ga go fenya 3 love mo tikologong ya makgaolakgang a basimane le basetsana. Kgaisano eo e ne tshegeditswe ke lefatshe la Botswana kwa Babusi Hall mono ga borone tsegofatso malepa ka dintlha. Samko ya gagwe entle ka go fenya phofolo 3 love wa 11-4, 11-5, 11-7 go fetoga mampudi wa letlhakore la basetsana. Motshameki wa mono gae Butlamonkele o na gapelwa ntle ke phofolo mo seka makgaolakganyeng a mangwe ka dintlha di le 3 go tsepedi go iponela seetsele sa bronze le seema Dendika wa Afrika Borwa. Ikutlwa ke le motlotlo thata ka phenyo ya me go bereka ka thata ga me mo ikatisong ya me o itse bokoa jwa me mme ka dinako tse dingwe ke felela ke dira diphoso tse dintsi ka jalo go thata go leka go baakanya diphoso tsa me fa ke tshameka le ene. Mo letlhakore la basimane Wandin Brown o ne a fetoga go nna mmampudi morago ga go padimola morwa rragwe Rupert Bester ka dintlha tse 3 go e le ngwetsa 11-4, 7-11, 12-10 le 15-13. Re neile lokore wa mono gae le Moses Chikalu wa Namibia ba tsere maemo a boraro morago ga go kgapelwa nte mo metshamekong ya seka makgaolakgang. I'm happy because I win. Ke itumelela gore ke fentse. Ke maketse ka ntlha ya ntlafatso e ke e bone mo metshamekong ya me. Ke ne ka palelwa ke go tshameka dikgwele tsa gagwe tse di motlhofo. Kgaisano e ne ngokile mafatshe a Botswana, Namibia, South Africa le Zimbabwe mme tsenetswe ke batshameki ba le 31. The hosting of this tournament, the major challenge was the venue. Mo go rulaganyetseng metshameko e re na ra lebaganwa ke kgwetlho ya lefelo la go tshwarela dikgaisano. Re ne re ikaegile ka tshwaragano magareng ga mokgatlho le Botho University. Go ne ga diragala gore ntlolagalagala e tlhokagale ka motsotso ya bofelo ka ntlha ya ditlhatlhobo tse di kwalwang. Le fa go ntse jalo re leboga thata ga Borone City Council ka Babusi Hall e re dirisang go katisa bana ba rona ba bontle le ithuteng. Le fa re ne re lebagane ke mathata a mogote re dirile gotlhe mo re neng re ka go kgona go laola seemo. But we did all that we could and there was great competition. We are happy for such support. A facility like this one. Lekgotla la Botswana Table Tennis Association kgotsa BTTA le tla tswelela le tshegetsa kgaisano e nngwe gape ya Region 5 Youth Under 15 ka Labotlhano e le nngwe ya dikgaisano tse lekgotla le di garelang ngwaga ka tsone. Tsegofatso malepa PTV Sport Gaborone. Ra thoma ra fetsa mo metshamekong ya Botswana Swimming Championships e tshamekelwang tota e tshamekiwang beke eno kwa University ya Botswana. Maxine Egna wa setlhopha sa monogae sa DMSS Gator ke ene mofenyi wa lebelo la go thuma la 400 meters individual medley freestyle mo letlhakoreng la bomme fa Khalil Sethi a fentse lebelo leo mo letlhakoreng la borre go rata moeng ene ile moeng ko dikgaisanong tseo. Maximo ya ileng motshameki wa di-Olympic o sa latswa itlhomile kwa pele mo lebelong leo a sa fe baagisanye ka ene sebaka sa go ka mo feta mme a tswelela jalo ka go dira bontle a felela a fenya lebelelo ka nako ya 4 minutes 49 seconds mme se se supa wetse ko tlase fa go tshwantshangwa le nako ya gagwe e fetileng ya 4 minutes 37 seconds. Ona longwa serota mo lebelong leo ke Nonzintaba Masiamoyo wa Bulawayo Amateur Swimming Association ka nako ya 5 minutes 13 seconds fa maemo a boraro a tserwe ke Amaruditlhong wa DMSS Gators ka nako ya 5 minutes 24 seconds. Mo letlhakoreng la borre Kailal Sith o na kgaphisa balekane nae Sethitho a ba siamo go utlwalang a ba felela gapa lebelo leo ka nako ya 5 minutes 16 seconds. Maemo a bobedi a tsawa ke Nathan Setso ka 5 minutes 21 seconds fa maemo a boraro a tserwe ke ya Saf Gamroad. Bafenyi botlhe kwa dikgaisanong ba ne ba supa fa ba itumeletse diphenyo tsa bone ba tlhalosa fa dikgaisano tsa mohuta o di ba thusa go gola mo metshamekong wa bone. Lebelo la 400 meters ke lebelo le ke le ratang thata. Ke ne ke na le dingwaga tse pedi ke sa le dire le fa gone ke sa itumelela nako ya me mme ke lekile ka bojotlhe jwa me. I'm pretty happy with how it went. It was a very tough event. It's considered one of the hardest events in Sydney. E ne lebelo le le bokete fa ke ne ke tsana mo
mo lebelong ke ne ke tsaya gore ke ipaakantse mme ka lemoga fa ke gaisana le batho ba ba mašetla mme gone ke itumeletse maduo. By about 5 seconds, but I was up against some really stiff competition and they really helped push me towards the end of this race. Dikarolong tse dingwe tsa kgaisano batshameki ba borre le bomme ba dingwaga tse di 14 go ya kwa godimo ba ne ba gaisana ka ditlhopha tsa relay kwa setlhopha sa DMS skater se neng sa fetoga go nna bafenyi ba latelwa ke setlhopha sa Phoenix Swimming Club. Maemo a borara a tsewa ke setlhopha sa Propeller Swimming Academy. Dikgaisano di solofetse go tswelela go fitlhelela ka Sontaga. Go rata moeng PTV Sport Gaborone. Motho tseo ke tsone tsa ora ya bosupa tse dingwe tse latelang ke tsa ora ya borobobedi e le tsa sekgowa matlakgomo kodumela o etse mhata sediba tlholantso bereka ka bonna tla bono kopila le botswerere mo dimotjong. Bana ba botlhe baithuti ba botlhe go sa kgathalesege gore ba ko kae go sa kgathalesege gore ba tswa ha kae ba mo seemong se sehe sa botshelo kana ba na le dikgwetlho dihe kapa dihe a botlhe hela ba fitlhelwe ke thuto mme le ka lemoga gore mo maitekong one